him say World Cup the final day no anu ya Sunday na anu Argentina womo any Spain ana abo FIFA fortuna say na obotina say no referee ne dine Edis Level Vintage ade say Vasco Vintage one no de adwuma na ade ama no one from anu efri Slovenia one no de adwuma na de ama na Vasco Vintage wo ba be adwuma na Argentina and so any Spain game no na boafo no Thomas aya Clonic one so ababa be he ama de no so etuma po adwuma kama ana for penya ne dine de Andrat aya Kovacic woman anso ya assistant la 1 la 2 ata so mba be bo Vasco Vintage na wetima ya adwuma no na Sunday game no and so etuma ba so no ya dia FIFA akati aba ewe dwumadie so na wedim say FIFA woman announce for the referee we be handle the last game no wedim say referees ni nyina omu nyina line up ana tese ya kasa kakra na eja ya chose World Cup ne say na wem baby ya body no heat ewo mu ye pa and two referee dia adwuma ne be ma no wo ba no wo say adwuma na nya better na wo mu wie no mu bo Vasco Vintage di na abusia he screen so time ya bo papa ni di no na adia no tese no nkasa kware say referees no mu nyimo double handle final game aya yankan tro mo ebia aka 3 days to say game no beba so no referees ni nyina sia ansa ne aboti no entomo bo Vasco Vintage di no na ba papa na atua sum no masa na enya sam kwetwa kwa adia wo so in fact de tenie dia FIFA aya jama no aya dia aya adutwamo esanse wo munya na egutam ho mo doso bara sa je bebo ni din so ono da be handle the final day no witumi say aya dia sumbuye pa enso adema na ya Vasco Vintage me pato dia to papa no ana afa dia ne referees no enso ya de bo na mo nyina kata so masanya bote aduma de nyina ya be bo amata say Sunday witumi aya aduma ma World Cup no enso atuma ba so kama ani ya Vasco Vintage me pato enu ada dia FIFA enkomo bo ani enu a wo buyin so no be handle the final game no etota ena no pay no make it jama transfer no sabio yasi edambo kwa ya bo esa se di fifie entima min sa se from aye fie yenim koma kakra me pato Abdul Fatah Isahako aya Ghana nipa na reporter mensaka aya sa sisi no so ne transfer enya ba Leicester City abanta no obenya fra no sa wan say omo de omo konkode bo ho but abanta yasi Ipswich Town ena abanta that in komo after so agreement no manya reche to Leicester City after so abanta ni de Abdul Fatah Isahako and so abatane aya Ipswich Town ani yankoba kakra mensaka na enyo omo nkwa no manya besa womenya Abdul Fatah Isahako wamba sana me pato yasu ko Saudi any Turkey ana afe adasa friendly kano yasi clubs ni bi bebre ha womenya abante na mo so apeso besa Abdul Fatah Isahako ani ya World Cup no adi other players ha na no pen ya kache kakra and so adama na mamenko benime na menko AS Roma reporter mensaka ne yasu ko Roma boboko na wobudi nkomo na nkoma Roma fo nyina anso ya branta de Hendrik man to the player okosi akan kakra Olympic loan season no ekoyi long term ana branta de ekoboy ademo Olympic loan woboko no season ni ba wie no so revert to ni mother club reporter mensaka sa branta de ba no yesi AS Roma anso kwakwadi nkomo Roma fo nyina so munya branta de tin at the Hendrik obetuma bom ye pa enti sanka made de fo betiasia ene omoma branta de na nkata wo meya juma kakra enso awo Italy enfama Roma boboko no ene am the time nsaka awo juma de so na no pa make check kakra edama na meko Liverpool na makodi nkoma kakra Andoni Aviola wono no ye the new head coach at the Emma Liverpool na anota obaka mbaba katosa other players in na bi oha papa na di nkoma se onko benya ankadodo na nkoni ebisa so okay na yemisa se players buy na apa mu be hian winger mu be san winger sana ano so sana central for them sababa penalty wo munya winger on be san but o kam wo bi atare se wo mu other players o mu didi wo mu ye pass on betuma ya duma no edama Liverpool do sa Mohamed Salah eko na Salah ball no bon kobna wo so mu other players
Wamu bono different who compared to Mohamed Salah Diana or person more chance na fair or head the way musubetime about Liverpool Bobokono and answer Liverpool Anthony Aviola the new head coach in Kobakakwa Wadi Aba would media so now peno Yadi Adam Bata Wajatum say replacement in there so munya for I am Mohamed Salah na and so at me boy pa Anthony Aviola near na on Mohamed Salah I'm not announcer no echi me ba beketo say and komabia to toja ama yesa branta na kodin komasa gono wenya Chelsea ankoba pese ankoba samba back na oba be bua Chelsea bobo kono me ba bebi sa se Chelsea fans no mobile atune mobile Chelsea so panyin nem na ni agent ayo panyin ni dia Rami Abbas na another Rami Abbas akasa yebisa sa Sala no wokon yeso wokon Saudi ebiso obeko Major League Soccer ebiso wokon Chelsea ni adade wo ana player no who control no I fan Mohamed Salah ko papa kama obianta so wonim baby asala be ko hedenim na yenya botre ente baba betoja but ade ba ko betimi aka ese anya de se Mohamed Salah be ko tima Salah nkasa mpese obebo kwabna sa asem yo kan de na tesa se no kwese Salah ko ka so obebo Chelsea dia na tami se Chelsea na ana Mohamed Salah enso bebo esa se ni agent de se yenka mo obianta se me sense su biem wo so anya de so mini team bia be discuss na Mohamed Salah engine to me so obebo ana so be sia kan e amasa club no ansa no mini team bia betena se no na club Mohamed Salah nkasa anso ade penia so obebo ene yankoba kakwa so me pato Mohamed Salah ni agent ade Twitter e wotumade so na me Fiorentino Perez gwano na oya president Edema Madrid yesa papa na kasa yeso na ma enkoba odinyina ne say Michael Olise wababo aya team managing ade Madrid ano mu bi say na jenti na Michael Olise beba Madrid esansa yase mukodi di nkomani ade no Bayern first one to advantage no ejidie mpa bena Fiorentino Perez wanya ene abante be sia kan de Madrid no so sakoda na ye wo ne de na Madrid where you play on Madrid ana e woni mu jem ana yese oye kwabra no adamene na ma me kote ya yese l'equipe e de ababa to just wo makwadi nkomo wo Germany na nkomo no mu di wo Germany no yese abante ne de Michael Olise akata Bayern France o mu njado no nko Madrid esanse Madrid e team o peso so obi aba ene so man tiasa kwa Madrid de wo man tiasa fama Madrid bobo kono na wano Michael Olise emesia kan fama Madrid ene ya reporter mensa kan e wotumade so ana me ko PSG ko bi sase wo man kasa na wo France akoda no ye France ni ba na PSG so ankoma ya sai ya si PSG sa aposo wo majamum akoda no mo ha do no mo say complex deal wo mo ya ebe hatim ni ye pa ento mo nyoma dwe se Michael Olise wo mo PSG bobo kono wo ma so mbenya advantage isi de solely ababa ya Madrid bobo kono ana teso mo so enjoy monopoly and your reporter etota e wotumade so na no pay make it dem na meko Barca makodi nkoma kakwa sa Barca so say wo mo pay Julián Álvarez Madrid anso so mo pay Julián Álvarez na another ana central for court Madrid president openya ne de Laporta and ye be sansa na Julián Álvarez deal no kana Barca fo nyina ntiase akoda no baba dapen tambe no ba no so munyante ye de ayedo ye de bid de akoma Atletico Madrid enti Atletico na be jatum se akoda mbe tano amana Barca de we de but openyin si yankama obiante se eye good deal eye offer atase eye good for Atletico Madrid Atletico Madrid nso agitum endi se akoba Atletico Madrid anya ntumi de wakama obi atase se anya de sa panta no ebetima ba be sia kan ade amatima Nidin at the Aya Barcelona, and I have na more alternatives. Mube Yusana no so alternatives baby and Kabata baby na Deco, and so I sporting director at the Ama Aya Barca Bobokono and Hans Flick. Woman Nancy, woman decided Akobaya Branton and Timama, one more other players up, one more many a boom so met Mababa Yetmano at the Ama Barcelona Bobokon and Pato, Mekodin Komakaka, Yasi player Mokikan 17. John Duran and yasi Barcelona for RSABia womunya no nso mbesano esense akodan 22 years open wenya last year 2025 Barcelona acquire sanko metimenya John Duran womukodi nkoma na amfahe ana bantande ko anasa entomu wotidi ye pass se ena akwanya bie na se koba se Julián Álvarez sentima madia the another player omunye no betimi aboye pa no enum aye John Duran anu yankoba kakra mensa eka wotumade so na yasi akodan ankaza de
Pempe team womani John Duran adi nkomaye pa aye Benfica anu ye the Portuguese club enkomaka kwa mensaka esa Benfica boboko no adi nkomaye pa ama edu atire ama tasa se bibie timi wie pa se na Benfica Francisca abante de jadi John Duran enso ebefri Saudi Pro League aye team ani de Al Nassr no kwa kosia kan enso ego aye pato Portugal ani amde kakwa mensaka ewo dwumadi so anopay me peche kakra edi ama wanti sha wodo so say hit ni basa na body di mai hiyo yanko anim kakra na me ko Germany na makoko di nkomo kakra wo Germany na enkomo fi Germany edi ebani opinion di adi Shanking Club me pato ma menya ne kran fama mo wonyan sign ye and from the German national team. The German national team no officially when you engine to moon, sir, or Kokoya to Mano, at the Amon Pato, agreement in principle, and a Papanatia says, what better any team better to official statement, and yan from Makati and Yamai, and T and Yan Komomiti. Now, no reporter, Mensaka said. Uko DFB I am paying for my paying about when didn't do Olivier I am Melefs reporter mensa LKS Meslof Yasu Oko na Oko New York na Oko New Yorker and Kobo Oko Dino Wani I Shanking Club and the Kokodi San Kobono and Pato Sam meeting I saw have no I Shanking Club and for Olivier I am Meslof and for I DFB pay for them and to be Akaho and for Uko I Red Bua we paying for the Bikaho yes Tuesday and a sub meeting in Betota. Not that means after World Cup final no and a sub meeting in Basso. Na meeting in Baswa. Yasomo Kwako finalize it, you know. Says Shanking Club officially. Woman dear Jumana Adimano. Woman say Anya Hequadium. Woman says Shanking Club enter not or by Frankfurt. And me next week. And Sana or Baba Frankfurt no. One person will be BBR and Sana Shanking Club assigned to me. I return apa aya mpato Germany and tania reporter menseka e wo dwumadi so na ana pay me take akwa adima na away from Shanking Club no menko Pep Guardiola kwabna ayi England for no omu yes dadako ahwe dia Shanking Club twan ya Zidane twan ya ye de France team adima Zidane Shanking Club so atwan ye the German national team ni di man kwabna ahwe a Pep Guardiola no so betwan kaka sa England national team no ye betimi di ama no ene ye di amete esansa ye 2024 ana England man no efe no ekotena se ye meeting na meeting no quote omo identify no aye Pep Guardiola ana omo ni Pep Guardiola kotena se ye meeting ekata se wo mo di England national team ni di man no ye se nkoma no kwanim ye ama Pep Guardiola kwa na at a point omo feel say na Pep Guardiola atiase ete na Guardiola bekato omo so osoma to na Wani Man City wano wasa ye counter the sensing e de Man City bobo konti wo munya bo check kaka ana teso mo de appointe tomatucho so na ko wake up akoba WJ reporter menseka say wo ma say so mpeso mo di san komana abiem e bia na nkwankwa this year ana say bia ankwankwa the early days of this year e bia next year bi na e bia anu so betimi abamunte reporter menseka say so what is a Pep Guardiola about beto just say ye the England na team no at the man in next year and as somewhere December and aha and me breaking sound story no and so jama no your reporter ever Tomic Shobosai a player the man Liverpool bobo kono na avanta the counter the sense yes so I am at the team to 2031 and ya jula one team na tenancy and so agree na wo mo quarter so my answer kono born it here when me boy pa say Liverpool bobo kono obetima komanim Antonio Viola and Sopa ejuma no betima yiri nyina jama Liverpool bobo kono this a Tommy Shobosai and so ekatim no ho and to my contract agreement no e de ma branta video no katina ya ne kama and so e de metim na no ya reporter mensa eka e wadumade so ene anopen me kete de ma na tem ye World Cup no final na eba so already makato say e Ezimo e ho na ya de final na e de ba bia wo bia no memere mfi say Ezimo anu ye anwumire no nsia ba pa osima biasa 6:30 ni atenase wo Ezimo and ye be hitu up sana sovinabo and say the live commentary the abana chenie yes say Premier League no ana afel La Liga no open World Cup final na wo players aka wo mnie kwa La Liga ni dominate you yes La Liga aka 24 players at so mbe future
our World Cup finals but any or more motivate any the fair level in your cambum Afro Premier League now and you 13 players not that means a World Cup ya boy and I said the Spanish La Liga and almost every and you come back ever to media so the most shot on target in this 2026 World Cup now but you see Mbappe and Okra the most shot on target you see 2.7 and Branton Ekra after Aaron Holland Ekra 2.6 and Lionel Messi Ekra 2.6 Vinny Jr. Ekra 2.2 and Cristiano Ronaldo Ekra 1.8 and to work up here the most shot on target Pato Sisano Obi Olidino I killing Mbappe is so free more Kwabana Lionel Messi to me okay so we kwa Saturday there one about 3rd and 4th no and this Mbappe to be taken with ya Javier not as a shot on target Jo Obo Mosupano ebe killing Mbappe and that's Ellen Haaland so Holland crowd were free crowd and Tebia Sisiano about between killing Mbappe and Lionel and Messi and then come back apa I went to media so now for senior one on goalkeeper Edma Kefe the goalkeeper ja Ojini Dino no Ojini Din Bruta na kwa branse pass and gaja we interview say who di World Cup on commander Kefe the need the okobisa say what no World Cup no experience ben pan when you better I could not record this year's World Cup no massa aduma goalkeeper no kwaye no another than central 14 no friends e cast brana you nim komaka say we see legend who trended in na one kasa wo ba World Cup no na o da feeling say wo ba be go viral na no so me vara na vara no kwa me ba na me ma de ko na hono dia me dia ja minim say me go kakra bi na me ba be da dia boa me man ade ache me na ma dintre hanti abante so o kan obi atese World Cup na dia aboa ne papa na ni ante so ba World Cup I see on the World Cup am obi a wiasa fa na nyina obi a hunu ne yase ya and your personal glories niemi sa Sunday game ni total and you between Spain and Argentina who will be become one and say say ya ni ayifo ni bo mu mienu nyina ya ni omupoyo na the way ade nsi kwa na so pa sa me gina game na Messi dan tentenwa na me gina game la me yama dan tentenwa masa enye zo mani de ya no ne say chama ni we no say fana na ya kwa kobo no kwa was it magic ana ye ba be hunu esan say Lami Yama ani Lionel Messi ye ba be hunu aye kwesi ada no aye magic ana fe aye better football and ye koko we say say two players ni nyina no wo bia aye good and to work up ne de anya sam ko tokra and ye Kefe wo mu goalkeeper aye Vosinya and kobaka ko no so adi ebanie be pato Lami Yama so aye record you say oye the third youngest player ever at as oko aye World Cup final but otenie enye so ono na the first person one say kwabena yenye series of players omusa at as omako aye semi final and as omako final but Lami Yama age no ana man toso miensa yesi di odi nkampa no aye well pele na yes ade no ana Lami Yama so aba at as Lami Yama ana ye player oso a toso miensa enti dia na nko toso miensa ho ana Lami Yama age ni ntino Lami Yama aba betu no enti World Cup dia sisia no Lami Yama eni ama nyina koye dia ma small boy no na Julián Laporta ana no se ko bi sansa we ya Barca president there we Spain ni ba Catalonia Claudio mu ho ana wudi unku yemi sasa World Cup no wan na beje no se South Africa ye na aduma ye die Spain o oni ho se aduma ni nyina Spain ana betimi ade nani mom no ebegina referee no so referee be handle game no we na aduma ye dia ana ade no be call e de the Spanish national team ana yan koba kakwa so but Barca president adi tuta na yasu ko England send your senior players no kwabna yezo obia so nipa yemfa so buo ni nyina mfamo no openya ne tine edi tomato chow omu ogidi ye pass adjuba no ye no sanka wa ma players no directives and ma players no boss a game na wa mu so boy na nka against Argentina and ke bia fan and common Spain and ekwa kosia and na magayi I say their players in a corner will be a yard. Nanka Sanko Moko, Echo Manimtama no more air one. Now, so me no baby defending any other day, and I test a cobaya. Amania Manco, and from Mammy Foki throwing Phantom. Now, young fancy Cabana himself were capital. We are fan, no. I am Kawan no Mayu or my rank. At as any Makuma quet Jassa.
ana mo so de mana tese eno so etimi aboa eno ye jobeti aye wake up ni de sini na so no eno aye nkawa rings ana tese o ma ye na ring no ma ye no kwabena esoro no aye the word aye kwanya wiase nyina ye twa ne kankwa tese ya na ya the globe aye na edawa utimi kotobi ni ade no mpato word aye map e da wiem sa ana wama aye yi kakra dia fan kanko kakra dia fan ana emu no ma twa aye the champions e dia gumti se bia Argentina na be weni am wo mo twa aye top no aye Argentina no mo the champions no e dia battle no mo the year no so e dia ba in China no wo mo the World Cup aye symbol no de beto nchen ana finfin ni nyina no ni nyina ye gold ana mo di aye ya kan se we no de ewom no aye stars no mo di aye no aye silver there be a diamond rather and a gold and diamond and no mudi yes a ring no asia no so inside the panel kwabena wo metre a team ni din wo ho na omo the champions ne dia ba na yi na omo ji no eno so atimi abanti World Cup no pato the ogide esi na so pato e kawa ana omo ye dia ma na kama pa eno dia eba e wo dwumadi so engineer say yen nya medals no medal apart from medals no we no so ho some medals no dey the normal ye de betutum kom we dey ya sama right oh nice a chese e betchese wo ba World Cup no ba be ye adwuma kama pa we na new innovations yes FIFA dey bem na kwabna ma me mfa we mfa twato kra na ye sorry yes World Cup ya ye ba be boy no no aye the only sporting event yes sika ekomi ye pa ezanza fana na ye bebo no yese ebo na ye di ticket ede na ebi nsida say ye bo game na ticketing and some was no yese ebi nsida the last one we are ye boy ana chese sikasem no e was so chese o pese wunya mande ticket kra yese wentwa kra no 11,117 US dollars and yes ka odi betwa dia to ticket and so no akwa yese a World Cup ni bi enti America ye dem mami friends ya bibie ni etire dia manya dia wiese no so dia American koba na yese to aso say besima ko usu bempa ya laba in the house enti no we dia ne ye no ani musem dada enti no nkawa no so hu bi ansa no ba na wa me hu the situation ni nyina so sitie all right pepe benti ba wi akosi edase